Om Swastiastu. Selamat siang kami ucapkan di Gedung Cita, Kelangan Isi, Denpasar pada serangkaian acara Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021 yang mengambil tema Purna Jiwa, Prananeng Wonokerti, Jiwa Paripurna, Nafas Pohon Kehidupan, yang bermakna memuliakan pohon, hutan sebagai sumber kehidupan untuk membangun simfoni, harmoni, kesejahteraan hidup dengan jiwa yang maha sempurna. Hadirin para pecinta seni yang berbahagia, pada siang hari ini bersama-sama akan kita saksikan Wimbe Kare Lomba Taman Penasar dari Sanggar Seni Atmanastuti, Banjarkebon, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Duta Kabupaten Gianyar. Dan telah hadir di tengah-tengah kita para dewan juri yang akan bertugas kali ini, antara lain Ibu Niwayan Karti, Bapak I Gusti Made Agus Susana, Bapak Iwayan Mariana. Hadirin para pecinta seni yang berbahagia, dalam Wimbe Kare Lomba Taman Penasar kali ini, Duta Kabupaten Gianyar akan menampilkan Taman Penasar berjudul Kehayuan Taru Motama. Keharmonisan alam semesta perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Demikian halnya dengan tumbuh-tumbuhan ataupun pepohonan yang eksistensinya syarat akan makna filosofi dan sumber kehidupan bagi umat manusia. Memuliakan alam, tumbuhan, dan binatang selalu dilakoni umat Hindu Bali, bukan berarti masyarakat Bali menyembahnya, namun menjaganya dan mensyukuri karunia Tuhan yang telah menyediakan segala kebutuhan hidup manusia. Rangkaian makna filosofi dan kemanfaatan pohon ini disajikan dalam bentuk tembang mecapat Bali yang dipertegas dengan dialog komunikatif dalam media ungkap seni Taman Penasar. Iringan gamelan geguntangan dan gamelan selonding ditata kolaboratif membangun irama keharmonisan, menjadikan pementasan seni Taman Penasar ini lebih kreatif, variatif, dan menarik dinikmati sebagai sebuah sajian seni pertunjukan. Penanggung jawab Bupati Gianyar dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar, Penasehat Iwayan Dibya, Pimpinan Sanggar Iwayan Darya, Naskah atau ide cerita Iwayan Ariwibawa dan Pande Nyoman Artawa, Pembina Taman Penasar Iwayan Ariwibawa, Pande Nyoman Artawa, Cokorda Alit Artawan, Kade Oleh Sugiarto, Imade Wirte. Pembina Tabuh Iwayan Darya, Iwayan Tamo. Baik hadirin, kita sambut Duta Kabupaten Gianyar. Selamat menyaksikan.
Unang iya tumulong awak niyo saking saksa. Nawak titiang jero beneso. Man kengken made. Semang sampun piragi tiang suaran kukul. Kadiraso musugi tiang burung kuleh. Napi syarat pacang kaos niko jero beneso. Ada sajan sing kain pesu saja. Sing nawang iran legak paling si malu Tahu-tahu sanawang unuk. Weduh, sing dadi putu kekeco. Ada negen made nak sing nawang mulo padot dia kel medakon. Debes kadropon ngado anak tuh. Cara yo semangah mapag yo sadru. Tekah kang jet ya ken tengah ya sing karwan nenakane medakon tuh. Belokan ken putu sing dadi putu kekeco. Weh. Cuk kengken suara keco gi. Kalan subuh sekan di bisinom ne pengarah ke juman-juman. Apan dino ne jani lakar melibakan paunukan bumi ne subuh sayang-sayang kepanasan. Uliani punyan kayu subuh sayang neleh kan. Yang alih sulur pejalan publik bahkan ne. Patut nih dani kita beneso malu patut nih ngerinin mababawosan donjak kalip keco nai. Ne popo masih kekeco. Mondo sekan di bisinom ne pengarah. Dia nyaru sing nawang. Benah buka rawas beli ini. Walau kene beli aja kedua ampurang yang dumun. Mapan dinone dibit yang nenten jume
Kuranan tiang, sana nampi bawa si nom nama pengarah. Nintan masamat kurek ya. Nika mawinan tiang dan dada suning, indik daging pesamuan makin. Mawinan tiang mau taket. Itu cocok kan nanti. Oh, menak lo liu ya bakal ingat no. Mirip sapi yang urin. Masa apa udah pengarahannya di B. Benar masih cari Madero. Yeay, beli cara gelambang. Nai beli ngajet, kamu beli ngapen. Cek menantong nih more nana. Iya nale sujatin publik bagan pejogja kan di Banyar tuh subuh pasti kado aku mawinan oke batuk selam ke walau pemindah ke tonen karwan batuk ke walau kengkian jeban bangsa ulian majogja kene beno palas menyamu brayo kengkian jeban ulian majogja kene bangsi do patut kan tepuk gitu nyen. Nah, mawannya dan keramane subuh mau kejang di lima pukul lakar ajak bapak mau beli batu. Nah, setonen yang ragam awit mau beli bangsa gitu lah. Jani nunas pengaksamo malu pemukas majang ring ide dane paro pamiarsa sarang-sarang. Inggih ida dane para pamiarsa sareng sami sanewangiang titiang iening nirgamayang titiang kawentenan titiang waluya sekadi sulabo makpak geni luwer kadi dedalu makpak kawentenan api melet manah titiang jaging uladi sane ke bawah segala sake mohon sangkaning rapuh kampet titiang iening iwang antuk titiang metinakan sinah kawone sane pacang panggihin titiang di kemawinan lungsur tunas titiang penuntun majang ring idadani sarang samu nah yen gitu nita nang kawit nang waduh pengaksamaan bakone Swastiastu. Atur dia Idodane para pamiarsa sareng sami sane banget kusumayang titiang sadurunge titiang ngaturen pawilangan lugroyang titiang ngaturen pangastungkara Om Swastiastu. Mare iada dane sami Majeng ring idodane sareng sami pinaka pamucuk majeng ring sang peragayan widagda wicaksane kaji ya Mogi sueca yang sesa
malo suwejo ida botaro micayang pemargi sane tamu sarwa rani so kancan sane mau urip kiri-kiring jagate mang dene sida saling ngasah saling ngasih tur manik saling ngasuh ngawe yening sampun kadiasa punika mujanten kerja kawin tenan jagati suaka werdi lan rayu kerja jagate ngemetuang raris manah suka suka manah ngemetuang kerah kayuan nonas luagra duaning asapunika lugroyang titiang nunas kalah aja ngering idedani para pamiyarsa sareng sami bangka sangkaning pangkah pungah kadirasa dewek titiang mitudin mapi sadu miadar daya sayang sastra mapi ririh kawin tenan titiang bidar dayang ngindik daging sastrone punika satu waluya iku nang-kunang anarum sasi Kedo nyeneng isin pengaksamaan bapune. Cara isin gening bapune maro sing itu. Geng-geng jepun penuh hidup di jagate. Pangsida saling asah, saling asih tur maning saling asuh. Sida nunas nemadan pengampura tur sida ngampurayang.
yen subo mau kejang keto hidup di bumi ini jak pasti ke subo kerahayuan lah kata ketonya. Nah, ne jani nunas pengaksamu subo. Mumpung subo pada sergap lakar mau beli bagan. Nah, ne jani rakal ini taruna ne pacang beli bagang baponya nandini. Sake walau sotonir ngelantun wet tarune patut tawang beno aja kejang. Nah yen gitu dewayu mungkin terus wacien gendeng bapone. Terus. Inggih, aturune ngayang titiang sane mangken ring cilik kawentenan tarune punika. Menawi tidadane durung tatas ring kawigunan lan wit tarune punika. Yen bawa sang titiang munguk ring lontara cicanan take duking ni wedon katuturan sadua. Ring apa Bos ring peringawana widangan jalan take. Ucap dedon nido betara darmo nepasin pikobet sanin ni benin jabade.
Ngaduluran ngruat malah petakaning jatmu sane sampun marupa taru. Sedonen bapo lakar kelantur pemlimbakan. Nejane bapo ngidih tetimang, tekening beno aja mekejang. Yen cara benone uling dijo mirip uwit ione itaru. Ne patut takut. Mangken dumun juga beneso. Man kudu kengken. Yen indik uwit taru sane kakek yang gila beneso. Saking tanah niko. Oh, uling tanah. Nggih, Apa mawe nang kudu bani ngrawos gitu. duaning sami sahananing sane mentik sami pemedunnyane saking tanah. Indayangin ten wenten tanah. Nabi ten wenten mentik kok. Nggih kenten ya sarian sekali tiang niko. Misiasane peranang bener. Nggih, kenten asal. Ne uling tanah. Men nyen adopin. Lah, Makin nemu jeruk neso. keket. Yen kemana handuk di tiang, uwit tarune punika wantah sangkane hujan. Uling hujan. Yen ton wedon hujan nabi denyak mentik. Ya diastun akeh wenten tanah. Dan kedan nggih semeton sami nggih. Si bawa. Ien tiang medios malah jero. Amade len ben apa keket. Ien kemana di tiang newe, wet tarune punika saking wini. Tapi mawenan tiang purun matur ka dia sapunika. Adik itu deh. Japot kuwi akeh wenten pertiwi utawi tanah. Wenten nakasa utawi hujan. Yen wenten wini, nabi sane mentik. Tuaning dalar yang boleh miragi ring kegurit ne punika. Keket deh. Kawet wijo catur warna kebak doan tuk ikedes kutok darolan titeran sugomak do wijo kuning sakani ini punika wit daru ini jero Nasake wala benah to nyen makejang. Ada ngrawoseng wit taru uling tanah. Ada ngrawoseng wit taru uling hujan. Acara made lawas ngrawoseng wit tarune uling winih makejang to benah. Sake wala pangse nyenang maimpas tekening apa ane suku kurit bapak. Yen alih dilontar raji janan takone tuh. Inek wit yone itaru doang on bapo dasar pangse ngawak kadene bapo muridnya. lontar aja janan tak kau beli What itu? Jek becek pisan niki jero mendeso indek daging sastra ini pacang libang ngapane nu kemana untuk didia imanuso nenten dados balas utawi lempas tegening taru ring jagat ngopan sedurung itu betaro ngardi daging jagat wantah taru ne punika piniriin wenten wosen punika wau kekardi sura sadha wosen sadha wau wenten imanuso nika sane mawenan yen kemana untuk didang newe manusa nyenguh ya taru sat mako beli niraga ring jagat Jah. Zaman unuk kejo made itu. Taru kone beli ni rago do. Ijo yang man unuk kejo nang tegarang ki. Tuh benar cara munyen yai made kengken kudu renli Di jalan benah nih. ini nan tegarnya nih. Kudu tain ke purau. Ten. Men ane suwonekin kuran tua apa tuh? Nawang ada ane tuh. Asal bonak ke pulau apa man sone. Cak Banten sone apa man soleh ya pedakon. Kudu nawang isen Banten. Iya. Isen Banten kurang nang rago dak konang ki. Oh. Iya. Oyong nen malu. Udah lang ceni apa udah lang gede? Coba bro. Nan tegaro dalan sini. Iya udah lang ceni. Punung. Ciroreng. Anggur. Lempeni.
Bene bangki nawang bene betaluh abungkul. Iya no dalang gede. Oh. Bir. New Zealand. Buah naga. Bene bangki nawang bene besiap aukut panegen. Aduh, kalau maloko do mungkin. Do putus subonya nawang do. Do penyiknang wadak taru, wadak sado. Dadi beleni rago sangkala rikalane kepuro suwono. Tongosio di dhuwur, manusone di beden do. Manusia dadi aden karuwe belajar munyene made. Oke, itu maksud yo. Bi, yen ketuang beli latas. Di bikuran yang menek punya duit. Yo dhuwur punya duit. Dong sing yo beli punya duit. Kembung aku. Kan sujati. Iya nih sekali mau seperti wali wawu. Jangan pisan anak ngelakuin. Saja aja. Nah, mungkin salah nyangklek. Sing jekido. Buko rao seusap. Mapan taruh ini malun ada di jagat. Tuh mauin ngerago manusia nyengokan taruh sama kau belin irago. Jadinya aloh kan. Maro rago menek punyanan. Rago dor punyanan. Rago udah dibelian punyanan. Jejak daken kan pemindah. Nemadan kesusilan. Gua ngerti punya jaket. Nah, gua tawang liden ron. Nah. Hei, panggil rago suak. Jak sing suwun mau jujak aja. Kewalo yen pinah-pinah nanti. Raos made lawasane mulo misi. Mulo doang ya made. Nah, yen satuang bapo lantas kengken isin lontar aji janan taken itu. Sapo madag ida Prabu Partipo jagat janan takane ketiben madan sasa meranok. Ditu lantas keutus para patih idone mekeja. Mino kadi patih rangau, patih tumenggung, pemucuknya lantas patih madu. Lakar kemudian, Nah, kau sambut. bakal ngangkil ngido buat karo darmo ditu di swarga loka lakar lunas kemadan penyumpatan duduk-duduk itunya suwejo lantas ido buat karo darmo kebijayang nemadan penyumpatan punah hango malu sekanane jano di janan takau waliang lantas kewit dadi taru papan wit imanusia uling taru waliang dadi taru malu kewit waliang maro kebijayang penyumpatan tuh gitu bang tawang bener aja mekeja nah gitu nyeneng wit di taru bang tawang aja mekeja nane jani di subuh tawang wit nih kesujatian taru patut bener nawang aja mekeja nana yen gitu taris jani wah yen gendeng bapo nih bener ngertos nah bener
Aduh, ini dane para pamiarsa sarang sami. Sane mangkin jagi kuning ayang titian. Kau igunan. Keluihan tur maning keutamaan iaso kirten ipun nitaru ring sarwo mahuripi. Silek sinungil nyane boyo sios wantah pinako paneduking Jakarta. Siosan ring punika taler pinaka permananing bumi utawi panguripan bumi. Yen nirgamo yang titiang raris waluya sekadi tedung sane mau tamau ritat kalaning neduhin kewintenan jagati. Ingik sane mangkin ngelantur jagi kuning ayang titiang minekadi ling ning ide sang yang aji sastra mau sang. Wamkas nyane ring sarining sarwa weledhik maka sinami.
wantah monadosan boga utawi pepanganan ring sarwa mahuripe sane wenten riki ring jagat padone. Sarening pepangane punika wantah monadosan rah utawi gedhe sarening rahe dados napi dike. Wantah monadosan Bayu sarening Bayu monadosang Semara. Sarening Semarone punika laris saning wentenan jatmone murip ring Merce Pade. Nah gitu nyeneng kesujatian keutamaan ya Itaru ane kerawasang pinake tedung jagat nesida ngawides jakate tuh mawenan bener tuh ngawak-ngawak ngewah taruh pangsing benoangan nengi kidang nememun di beden taru nekut bedon sing ngisi taru ne kengkenang ikidang bakal ngalwati nama dantes nih pemaunan patut lestarian ya itaru nana pangyak nyanat malu gendeng babone lanturang malu bena bedet nyen kal wajen nenek Nggih, tiang jemu po. oh kentan ge durus Kake wanten sira jagi ngartos niki. nyen kal Dah sing Ade pada kirik ade ngartos. Nih, ya beli yang pengartos. Beli ke ngartos. Yeay. Kewala kene. Pet rade nyero tiang melebos. Ngalang yang kuat. kentan Mune kepedel diangkin. Saup ki, saup. Apa sao? Sing keto maksudnya kli. Butuh tiangnya jagoan. Oh, oke yang saru Ada yang Lah, ngawak jauh. ayu. Nggih, kena lulusan. Apan daru kantining
kawikan kesujatian tarune punika mekanthi sareng iman. Patut jaga Waning sapunika patut diraga sareng sami ngemit tur ngupepira kawentenanipun idang. Kancan sane mentik kiri-kiring jagade patut ka upah hayu. Alah sane becik ngupah hayu sarwe weledik boyo sios rikalaning tumpek pengatang. Seraya kanthi patut asa Ketaler menati manusia cihna keraket teniraga ring sarwa praning padut saling asah asih tur maning asuh. aja gateri heda karana Yening kadiasa punika kawentenanyane mejanten sida pacang ajak rikita keranane. ayu kari Ajak rikita kerana bersida rares paripurna ring sajeroning kahuripan. Dawag yang gila beneso. Man. Ados cek. Dan kemana ngandok tiang niki? Di jane. Saren ning weledik dados pepanganan. Sarining pepanganan dados serah. Dados bayu jatmo. Nah, nabi sejatinya nikau. Dan kemana dok tiang? Kene tuh. Nggih. Yen to takonan kudu kapene bapo. Nggih.
Jane urip aja butuh. Di bima swargane munguh kengken pejalani manusia di sumbane mati. Swarga. Riwus inupo karo gineseng puyo. Riwus gineseng inanyut. Areng kang dadi wesi kukus kang dadi mega. Yo iko mau temakan udah. Ulung lantas hujan di tanah. Mendik lantas sarwa weledek mendik lantas tarune. Tuh mau nang cara isen gending neguret papa. Sarene mendik dadi pepanganan. Apaan ya mendik dadi lantas ajam. Sarene pepanganan dadi rah di sumpane ado dianggo sarino di dheweke dadi lantas nematan rah. Sarene rah dadi nematan bayu. Kemudian gede ado nematan bayu di awake. Sarene bayu dadi semaro. Kemudian ada bayu dadi nematan semaro, sarening semaro dadi nematan jatmo. Tuh mau nang manusane kasenguh damuh paduka betara. Iko sane mawin nang imanusa dan dados lempas ring sarwa daru dan kita jero desa. Oh bener tuh mau nang ada petekan wong satu mine manuk taru kelawan tuku. Wong manusia segidang hidup yen sing ada manusia lena. Satu manusia segidang hidup yen sing ada kuburon. Mine manusia segidang hidup yen sing ada be. Manuk manusia segidang hidup yen sing ada kedis. Bile-bile taru. Ane sat mako wit ki manusia yen sing ada taru manusia sing lakar gidang hidup. Buku lantas manusia sing gidang hidup yen sing ada sarwa mau buku. Apa luwe re? Dieng. Tebu. Apa ya bensik mau buku? Buku nota. Buku nota. Aduh, jauh lagi kan dia cak buku nota di cuman Sen untuk nyaleng maksud papa nyaleng baca buku nota aja kau LPD ya kok ne mauenan tarune pinake sesuluk di buano aku ngado taru di buano alit aku masih di matan taru katanya Mangke dumun. Ben metang-metang gumi niki. berangkat pedang-pedang ke matan ya Taru di Buana Agung. Taru di Gumine Gede. ya benar Oh, niko sampun nyato panggil tiang wendan taru. Taru di Buana Alet. Wong sedukun nama niki. Nah niki ampun taru ne wendan ngukun niki dijo genah niki kau. Gue menyat yang di dunia. Sejak saya midap beli nenek. Mencara made geng do. Nah, saya janit ya ngurin beli. Mana? Binan taruh di Buana Agung kelawan yang di Buana Alit. Gengken do gengken. Yen di Buana Agung satwa. Oh. Taruh duduk yen ne berduur. Bongkol yen ne beden. Tuh ke bawah ngadak. Yen di Buana Alit satwa di Padewe Ragone. Oh. Duduk yen ne beden. Bongkol ne berduur. Tuh ke bawah nyungsa. Jangkala ada nih matan hati, paru-paru, jantung, limpol, langsung luar nak bergantung di dua itu ngos itu, tuh ke bawah nyungsa. Ini jadi pertemuan yang nyungsa kelawan yang adak, itu lantas ada sarwa murid dijaga, gitu nyen bang midap beli. Angin dukun. Nah, Tok. Jak kama mageng tiang nih. Memeh racun keselak kenal. Asal bot yang ningah nyungsang ngadok. Jak bekalong-kalong belum tiang. Kiring belum kalong itu aja. Itu bekena orang seliput tuh di beha. Gede ada tuh sesuatu. Jani yen di Buana Alit orang beli nyungsang. Nah. Sing menurut kita jadi bayu dong. Bisa Ada gitu. Yen gede ya bayune. Dhuwur itu dong. Yen ini ya bayune. Petennya tuh dong. Aduh.
Asal boleh wayu Bang Rambang duduk bedul, duduk beten jak nomor 1. Jo jak. Bang man ke mulai nyindir di made. Udah pengen main limpat tadi. Mate kenom. Men made kadang berangkat nduk kan bayu dengan saya. Ayo nih. Hai. Udah tok gua. Saya nunggu yo mulai ngale tangkur bayo. Itu kone. Gua. Beli sing sombong lho. Yen ne man krodo. Jak paras kebo. Aduh, boy. Injet, sing percaya. Lah coba. Aduh. Jak asal ngerawasan nek kedo-kedo jak semangat kok bener. Hobi. Kewalo nang pineh-pineh hang. Sujaden ne apo kayu ne ada dianggo sariran betul. Ini kok jero. Kayu kinaran kayun kinaran pemindah. Papan bener lekat ke bumi ne membekal pendelu. Tapi ini kok Kayu wak lan mana. Tuh mawenan setonden bener mau parisola mengeraos patut pindah-pindah kangan. Papan laksana kelawan raose susuk pindah kapening pemindah. Jelek pemindah ke raos kelawan laksana jelek bakal pesu. Yen melah pemindah ke raos kelawan laksana melah teh kal pesu kedo nyen. Mapan kedo keutamane taru. Wenang beno patut nyayangin ni taru. Mau pengancam pengaryan ni madan opo karo. Mau wenan ado ni madan opo ngakak. Boyo jerago nyemah taru se. Kewalo pinaka cipta ni rago. Keken rago berterima kasih cara jani. Kapan ni taru mapan subong liu kesujadian keutamaan yoni taru bang ajak rida kerana ni itu. Patut nih ke jero desa. Adi bawas jero desa. Maka nih raga manusia patut eling upah kayu taru nih ring jagat. Akeh pisan manusia ngerasa suluh eling taru nih punika. Tapi mawinan yang purun matur kadia sapunika. Nang tegaran singa, nang doleh melang di. Subo nyato kayu di jagat iya ngoyong. Walang idang metuangan mik-mik. Idang metuang buah ane manis-manis. Ane mertanin sarwa murip. Lenang cara rago manusia. Ngelah ane madan bayu sabda idam. Linang-linang kamu main. Kan mau pari laksana sing patut. Utuh. Sangkale perlu raga ngale sesuluk. Kekening taruh tur masih ingat upah kayu pada sarban upah karau. Adi bawas di rumah desa untuk paketan. Pak, makanya demun. Nih. Dekta dicek. Nangil san ka dekta leng duni ne. Tuh, jak. Nih mau kejang kramum, mau kejang munyang, mau beli bagan. Jadi jak nangil kan dek leng duni jak sang ado lang buku. Kengkian ne. Weh beli. Oh. Tiang nak mula bede mau bunyi. Kewala menggae tiang liu. Ada. Jak cara ngalih sotong udau. Sepet munyen. Awak berasa Itu bebudu do. Yen kal matakon ngajak anak. Oh. Toleh malu semikan anak. Sing itu dek. Sing karuan. Sudah panglang selama tunu. Aduh, makin dumun yo. Man keke deh. Wendan tiang mekletak Malaysia satwa saneng medaging taru punika aduh. Wede, wak boseng tawang, tengil lang ibo cak makejang rambang. Di muncul layar nenenan. Anu Pandawa ring dijo niko genah nah. Satuan Pandawa tugas di Kanawa Prasto maksud made. Ada sining gitu. Tuh ibi urin telon mau tawar. Diko sampun Pandawa ring Kanawa Prasto niko Benar tuh deh. Nah ini masih. Patut angin sesuluh. Duga sida sang penawa lakar nangun ne madan puri. Mau lantas sida balas Kanawa Prasto ne. Ditu supojak awak apa salah se? Dojo manusia, dojo beburon kayang dewo kayang betaro milu ngedang. Wih,
Aku menjelek mengedakan Betaro. Nah sakewalo nyeneng. Mapan uning ida Betaro indro. Ida sang Panawo lakar makarya rahayu dijaga. Jolan dah sida Betaro indro. Mawin nang sida puri sang Panawone metangi ditu. Mapan oleh penukaran ida Betaro indro. Mawinan puri ida sang Panawo. Karawo sang puri indro prasto. Bo midap penuh jak onyang nih. Nah sampun gitu. Nah jani gue taruh subo tawang. Dut, Kesujatian subo masih tawang. dut. Mau pahayu taruh masih subo tawang. Jani keken bener nganggo nih taruh nih. Keken bener milah taruh nih pas tawang nih ngerti. Oh. Nah yang gitu Riz jani ben na wajen gening bapone. Nah. Wajen tak. Yon kebilih kangkat benyang pungkuran milih sane mawasta taru mangdone jati-jati nganutin daging kawikunan ipune. Iya. Wet prade benyang pungkuran nyantos harus salah pilih sapunapi penadennya nih. Sinok sampun malo potakone sane ni benin kahuripan iraga sarang sami. Niki sampun iraga dados manusia makure beri kiring mercepada mangdone nenten ngawak mungel sane mawasta taru yen ngawak iraga mungel taru sinak sampun iraga pacang ketiben gering kirang kinung muah pangan. Inggih sane mangken jagi kuning ayang dijang minekadi bacakan tarune diosan ring taru rango
pateh lan temengung wenden malih tarusane pinih mau damel. Napa nika? Sane kaping siji wenten tarusane mawangsa Brahmana. Sane kaping kalih wenten tarusane mawangsa keprabon. Inggih wantah kadya sapunika minekadi bacakan tarune. Nggih. Gitu nyen mawenan bener dong salah pilih cerita kalau ngangon ne madan tarung yen bener ngai umah taruh apa patut anggo yen bener ngai protimo taruh apa patut anggo jawat aja gau jawat cenano mapan cenano peragian Pramo siwo majagau peragian sada siwo ne patut ditenin pangdo beno salah pilih mapan taruh ne nak kalah ne madan soro Patut nika jero benesa. Tadi bawas jero benesa dok menika yang wit taruh ni punika. Sane munguk iri koreng lontar aji janan takau. Wenten sane ke bawas taruh Brahmana. Wenten malih sane ke bawas taruh ke Prabon. Mang dene sami manut nanti kawigunan. Ini kan kita jadi. oh boyo Weh, deh. Cek nyeram kecoa terus tadi. Jek kayu Brahmana, kayu ke Prabon, teman je nggak nyeram gumi itu. Di zaman undok ada. Dok aden beli ngartos dunia bujak kadi melengis artos beli. Dikudung balik uli ya deh. Iya nartos itu kan isen gendeng kecoa. Yang cara beli singnya cocok kok kecoa. Dia cek ngai kan misi orang karu Brahmana, karu ke Prabon. Weh deh, dengar jadi menyen beli nah. Asal punya nyuh mebah metugal jag seseh betul. Oh, asal punya nangkau mebah metebeh jak kewel. Asal punya bayur mebah metugal jak baluk betul. Asal tatak gendeng jak reng. Asal di pelinggir ruang. Cak di joyo man. jak seba menang Jak kayu Brahmana, kayu ke Prabon, nyeram gumi kan. Pas kelewat resam aja napa doang. Artinya made begini nih ada mau menghayal tingkat dewa. Ijo donok kayu Brahmana, kayu ke Prabon. Aja Mau dong. udah kau bangunan mau. Nah, coba. Bangunan kayu Brahmana, kayu ke Prabon. Oh. Yang paling nah. Nah, tuh kok tahu. Makin temen beli. Oh, Uleng tuni tepot yang beli mekenyat-kenyatan wat bong. Metungkas ngunukang kayu, ngunukang tanah. Nah jadi tiang metakon. man. Beli putu ngelah ke tanaman. Cak tanam mang orang dek. Nak mati mah teh tanam mang. Dan ada tanam. Sing bulan-bulan maksudnya. Bulan-bulan. Sing. Men beli made ngelah tegal. Sing. Beje sing apa kone pegerangan beli jak dua oli tu ni. Sejatine tiang ngil-ngil kena mat letak tiang masih. Nih, turah subo. Air beriak tanah tak dalam. Air tenang menghanyutkan. Nih, kudu ajak made. Kulit tuni majukja kulian kayu. Tak tutup nih. Tegal ya sing lah. Mau bulan-bulan masih ya sing demen. Aku pegerangin.
bedi ya memunyi ya wala liu ya nawa. Nah, jadi astun beli sing lah tegal. Kalau beli nak bicang meni do betaron madan kayu wak mana? Tuh. Kayu sabda hidup. Jadi astun beli sing idang laksanin. Nah sebatak menahan ben ngortang aja sebuah kanggo. Nah, tuh maro cocok. Cara munyin made nih. Oh. Rago bicara dari Pramano ke di dosa yang widi dah. Nak sebatak ban ngurang kan bar aku bersyukur aku dari manusia saja tadi. Benar daripada rago bicara dari Pramano ke di dosa yang widi. Ngenah rago sing bisa ngurang rago sing bisa. Aku bikin ngelaksanin saja aku jelema bangkau tuh. Kamu cocok munyin deh. Pemeruan kan ini. Oh. Nggih, Yang nya patuh dan hitung ya gak wah. Kaden bapo nak kalma tungkas ke ya kan kerah tuh lu bumi. Men keken bo nya patuh hitung bener nya dua. Sampun. Nebo. Ne raos sang bapo di malu. Nggih. Keken jeban. Ulian mau Jogja kene beno pangsido mangi kene madan patut. Pangsing nyenang beno ajak mune mau Jogja gini. Pangsing yang beno ajak mune mau beli bagan dini. Idadane para pamiarsa nalar sarang sami. Mang dene side mau paridap-dap nalar mikayunin inek kewentenan itaro. Nah. Yani banyak nyari malu gending bapone. Yang lanturang malu bena jarik banyakan dadabang. Iderane para pamiarsa sareng sami banget pinunas titiang ring cepengan sekaduhan kangkat pinunas titiang irago sareng sami patut eling ngeninin parindikan au jagate sareng sami ngucaki-caki nabdabang kawin tenan jagati
Wancah angin pikukuh kapung kurwekas. Ring alit-alit duwene makasami. Mang dene sido kok angin titi pengancam. Sedano sarwo kalo mang denenenton kanto salah pemargi iki ring jagate mangga pati sajarane kauripan yan kantos raris salah pemargi sinah pancobayone sane pacang ni ben ring sajeroni kakuripan. Amonto nyen subo sida ban bapong murid wit dasar bapone lakar ngardi madan rahayu sakewala yen ngardi madan rahayu sinah subo liu begodane lakar nibene sakewala patut iraku pakeh tidak ada jalan madan subodan anganing bapo cara memulo padine yen memulo irago padi pasti ke suku padang lah karbilu menteri kewala yen irago memulo padang tonden karwan padi nekal menteri ne mawenan patut irago pakeh ngamal ne madan kedarman yen subo nyen ngajak riu nyen lakar niten ne madan kedarman sikna hengal tepuk ne madan patut cara ngejuk siap yen subo ajak liu meledeng sinah hengal subo bakat siap nah yang cuta tang bapo jani kene abesek uwet taru ada ditu di lontar haji janan dake nomor dadua kesujatian itaru sing jadelen pinako peneduh jagat sat maka tedung nesidong ngetesen jagat beno patut nyayangan taru mapan pinako wet di manusia mau pengancan bernimadan tumpuk pengatak gawe tumpuk wariko nah di suban gitu lantas ridat kalau benolakar angun nimadan taru patut melahang milih pangsido manut tekening kawi kunah nah yang gitu lantah jani kengken jeban beno ngajak bekejang mokinken mau pari dap-dap pangse ngulian momo angkaro pangse ngulian kemomoan benone sing hitungan ben mani sing hitungan ben puan mau wastu jagat nemune madan kawan pemukas di tiang nunas majang ring idadane para pamiarsa sareng sami ngiring awet mangkin mulat sarire ajegang kawentanan itaru duaning kawentanan itaru dahating kau tamu pisan pinakes rada bakti duwene majang ring ide sangyang widewasa ngiring kawentanan taru puniki ajegang tur lestariang mangdane sida ngulati sane kebaos kehayuan taru motame manut raris kadi bantang pesta kesenian Bali duwene purna jiwa perananing wana kirti
Widadane para pamiarsa sareng sami sanewangian titiang wantah kadiasa punika sami presida katur kirang langkung atur titiang nunas keng rene sinampura maka wasanani ngatur puputang titiang antuk parama santi. Om Santi 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 Om.
Bapak Ibu hadirin para pecinta seni yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama Wimbo Karo Lomba Taman Penasar persembahan Duta Kabupaten Gianyar. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran dan perhatiannya. Dan akhirnya acara kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.